ko gonga men and hande kay dum lanni penale den 2025 do men lanniri dum hande kadi ko gonga e aljibari anadi anyere fe no la famille yimbe be ngakirni wardu gole ngala yi penale ya nyawlo chonti watto ya nyawlo dolokaji watto du fara ko fenande mena nyande o meden sanzi kesi regardez vous-même non c'est pas la peine regardez min chonti aldi yara e package mi watto mi cheka min nami blogger yin koy gosotako yum miraje yaoje hippo kepiji dumbuya yimbe nyawlobe fena e pido feni donc ko dañan ma jabana on penale monde garanti foda di ko watta kay day be foda yimbe mi sodante oto dalnante suudu wadante dum fenande tout hidon feni hande kay so fenani la mi yalta mi afisa min on fena hande kadi min feno benta nodda yimbe fenobe no garanti no Conakry ko di fenata ko min do mi fela on wallali nena mon on wallali hodo mangon on wallali min nyirabe mon be ko be yiru don ni walloto yimbe fenobe min feno e fo mi do yimbe fuck you kala fenobe je te déteste yimbe fenobe ay non serato udditi watta maradiso hikakadi joy ko Conakry be fenana yonga fenana on ittana on fenana on duddana on fenana on sonna on tew fenana on joggu gerto yimbe fenobe no Conakry do garanti fenoji ami ma panakio awa hande kadi hiri jemma on welay wonirbe ka TikTok e ka Facebook fendo kala ka wonno e daride do ala meden pigopio hande kadi yitidi jamma on anda ko ni woni delto wobbe sino fala wiya vive Dumbuya wobbe sino fala wiya vive Sellu Dale wobbe sino fala wiya vive Aliouba mo kala no vive ko woni to menen non ko men andi do sini inshallah jabi menen men yaltina ko men humpiti ko 00 ko moy 0 hare ko du wona yiti dedi hande kadi yewte tobbe actor tenden ko fi kaso di Fofana do andi min kala ko mi woli do Dumbuya gentoto min kala ko mi woli o page do jama no wakili be sendi tay min mi so kajude yimbe monibe min si jama no money kambe andi ko money mi monaki enfin jama ala no aralde pita murando si tu n'as pas un fait important tu descends voilà maintenant allez mettre mari do dossier di donne on wa ça va wari men jale min na jale yadilando de dai na do yimbe no nyawli téléphone ji est ce que anga nyawla ko ngor mi ay fusu mi nyawla ki mi ay carte d'identité mi ala ko mi nyawla mi fusu mi nyawla godde ni la wo kepi ma nga nyawli ma bana uda 6 avenue shop ungiuri joni holli men ticket on holli men resi on kepi on ke nga ay ticket on iwale ino tudimi ino ime resi ko sodu do labali la fusiri kala ma mi nyawli do yalto hersinan mi fusi mi nyawla parce que betani me message o da nyawli ko téléphone ka homba mi da nyawli ayobali homba mari ko nyawlo